Tala Fou o le radio Samoa mai Ausetalia. O le company ba lele le Singapore Airlines le urua I company wha malo wa ioina nei le mawhai o nanga I mai o ana whai ngā malanga I le malaiwa lele Fou I Western Sydney pe a tatalaina le lua awhirua spuruono. O le pāramia Ausetalia Anthony Albanese ma le Minister o wa inga Catherine King na la wha maonia ia whamtananga I le so I le wafa I o le malaiwa lele Fou lea a matala o na whaituto ai le rarolangi I le lua awhirua spuruono. Ai mai Albanese se whero inga matu stala e whapitaia paanga le Singapore Airlines mo le nei marienga ma o le isi company wa alele au pito siri rea I le rarolangi wa mua na ia whiriwhiria na malai wa alele Fou I Western Sydney o se tasi o no fuanga moa na whainga malanga. Pai do foi le minister ia isi atunu oro o latu tala noa I le teminei I le mata upulea ma o lo whaia whiutana inga. No wha moe o le nei marawa anene o le awhea e le pea ma le 10 miliona o pase se I le tausanga ma pea ma le 25% o le ngā ruenga ua mai a whatino mo le fuafuanga te tawana te tala I le whaai unga o le rua awhiru sfuruono. Wha mai a mai a o le a whaalua ina le tele o le malaiwa le tele I sini. E to orua neri o lo so sola ma leo I le teminei, I le mai o le ngau ia o se papu I le tu I se sifo le a ai o sini I le pōna pō. Whai mai leo na wala wane lato le mata upile nei le Livingstone Hotel I lungo New Canterbury Road I Petersham I le te o le tasi le baweao. Na lungo nei lato e to orua ni ali, wha upenga ina I se whana, na urufale I le no whanga ma wha mata ule au whainga ruenga, ma so sola e se ta vale ma se vai ngā tupe na ngau ia mai le no whanga. E le i tasi na whamno nia, ai o lo sa I nei leo le to lua lea, a si la fia se tasi, ia wawe ona longo se ofisa o leo la tane, pe wala au sao I le Crime Stoppers. O le tele no whanga lo fausia inga duenga pei o fale mala te tele o construction sites, na tau fia inga duenga I le tau na li la, ai anga iana le whaita wafela o whainga duenga ia, e whaatino na lato sol te te e rea tunu atoa. Dalton wino la whainga renga lea o construction workers sa lato te te I le whai unga le whainga malo le federale po le whainga malo o iei nei le no lato whai le whai unga wha muta le waenga leo le CFMEU o le sefurutasi le tau na amatai le solo te te I Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth, Cairns o I lato sa I Sydney na sa papari le whare le Parliamene o me le pone na nga I whawhana le Trades Hall ma savadi ai le Fair Work Commission. E leo whaelo mai e le whainga malo Victoria, po ania a whianga o nei solo te te ia lātou poloketi te tele e le I mai a. Whai mai le minister o unanga mo whemalanga inga lau tele Gabriel Williams e iailea ia te taua tangata uma e te te ai. Ai te taua na whaatino I se awala e lea a whiai se soifua o se istangata. O lo mata I tue leo le nei te te e o lo o whaia I vaenga uma o Australia. Wo atu le afe ono se lau tangata wa pueina leo ma le siria ma le iwa sutolu miliona o le tau o fuala au whaasaina wa maua leo. O le Operation Vitrias sa whaangaio ia mai lea suspuruiwa o kuso anga mai lea su lusputolu mai lima se lau luspulu valu search warrants whaatino inai. Whairoe le 9 News o le teimi leo le spa inga leo e afe ono se lau se furutasi I la tau na pueinai I mata upu tau la au whaasaina. Lua afe iwa se lau ono surua mōrianga e tau whala au whaasaina o whaia maua iai maa upenga o whana ma le tusa ma le lua tesi ma le 2 miliona o tupe na maua fo iai. Ta ufo ina maua I le Australian Federal Police se isi tangata mai kānata na tau mawhaia au mai whaana nā le tusa ma le 15 kilo le aisa po le methamphetamine wha au iane le malai wa le sini. Ma le tala muli o tui pui mo le COVID se furuiva, o le ama whainu whaatino ina e ala I le whaau iatu le isu, sa I vai ane le whaafonga le atinu, e mai se mo I lato e whaawhainga tā pe fefefe foi I le whaau ngāo tui. O su enga me le Griffith University I New South Wales, wa lo mia le Nature Communications, wa ta wai sa whata I ta I le whainga le nei, mai manatu le University o se tūlanga le nei tele. Wai mei whātau sanga na tau mwhaiaile nei su enga o se booster vaccine o le aofoi nai ma le puipuinga I tangata mai le pēsia le COVID tau whiaile toe a whia whaalua ma le pepesi solo le virusi. E whaititi ai foi ma le tutupua e onisi tu ai ngā variants fau.
E mai walai se neina lea tui pui pui i le Indian Immunologicals Limited o se company tele lātou te whaia ma ngā o sia tui pui pui. Tala nā le radio Samoa, mōle nei fo ia salua.